ولاتی من و سرناوی خبرک تایبت ترکتیه پیش لورانها پیواشویا چارەسەریە لەز و بەز بەردەوام دکرد مرۆڤێن عاقلمەند دەرکەتن قادەی لە هەرێمێنە هەفدیتنên xwe پێکتînin nadibêjin xebatekn û tekîldarî pêvaşoya çarəseriyê de berdewam dike gelê herêmê wê bigihê çiyayên xwe vê sernavê derketiye pêş ew çiyayên kulser wan qedexe hebû ew çiyayên Asiye ew zozanên qedexe wê ji mayînan bên paxişkirin ji bombeyan bên paxişkirin û gel bi hêsanî bi rehetî bi serbestî ji xwe re bigerin na em lê binerin proje ji aliyê hikûmetê ji aliyê AK Partiyê daye destpêkirin dibêjin niha li herêmê gelek dwarê aboriyê de sermayexistirên mezin tên kirin û projeyên civakî tên meşandin ji van yek jî wê çiya ji gel re bên vekirin ew mayînên kulçiya hatine bicîhkirin wê bên paxişkirin piştî vê yekê gelê herêmê wê bi serbestî karibil çiyayê xwe bigere em hinekî li naveroka vê binerin لبری اول وکشینا پکک عوجه پشتی پاش وکشاندن قدیا و او ماین کونهال وان دوران هاتنه بجی کرن و بین پاغش کرن لدیار بکریش بو و یکی 15 لهکاریه ده لدیرسمه و حتی یجی 5 تیم و وظیفه بکن و پاغش کرن اخو بکن و ها گوتیه جبو حیوانداری جبو کسین سوالکار جی براستی وک مزگینی که دما ام لهرمه روبرو هفدیتین خو پکتینن امجوان حال و حوال وان د پرسن د بجن زوزان ما قدخه تجمه چه د خوازه کا بهای ام بهای و حیوانداری نای کرن لبل دما زوزاناتن ذکرن او چیای آسیه جماینان هاتن پاغش کرن ایدی زاروکین کولوان در اگریان راستی تقمنیان نه هاتن و گلکی از باور دکم هرم ایرو خوشتر ببه ام بردوام بکن نهاد بجن ویل چیایان آزادی هبه نمرن هبه به وی سرناوی جی و ناوروک جی درکتیه او کسین کو مشفانی جی دکنج بو وانشی گلکی گرینگش دورا بلیس سیرت گلکی مالبات خوب و یکی دبرینش بو مشفانانج بو حیواندارانج بو سوالکاران گلکی گرینگش خو او کسین کو بو کیف و شاهی جی برای خود دن زوزانا برچلان جی و بو وانشی به کیف و شاهی از باور دکم ناد بجن خور تو جوان برای خود دانل درسمه چولترا چمیش گزکی سیران خویا اول پیکنیک خویا اول پیکانینه حوال مجی وینه آنین سر اکرانه دما اف خبر از دخوینم کیف خوشی بروی کی کن از دخوینم گلکی مجی کیف خوش دکه از باور دکم او کسین کنال بر اکران خانم مگهداری دکن جی گلکی کیف خوش بونه به خبره güçlü konakê gundê ak dîzgînê dema Ramazan Yıldızê 11 salî pezên xwe diçêrand rastî teqemeniyekê hatiye û pê lîstiye ew teqiyayê mixabin giranî birîndar bûye birinin nexweşxaneya dewletê û rê de jiyana xwe ji dest dayê çûyî rehma Xwedê niha dibêjin rayedarên eskerî li wir lêkolînê xwe dikin û derheqê bû yerê de lêpirsîn hatiye destpêkirin melat me bîstek de xwandibû zozanên herêmê çiyayên herêmê wê ji teqemeniyan bê paxişkirin ji mayînan bê paxişkirin girîngiya vê yekê jî niha Ramazan Yıldız خور تک 11 سالی چگون هیوی تنیه تنه چهره دکر پزین خود چهران راستی تقمنیه که آتیه گلک زاروک بی گلک زاروک بی شکلی براستی جیانا خو جدستا ام سر جیلان ان کول بری جی ام سکنی بو او جدما کو بابی خوره چوبو شوانتی دکر بابی و چوبو بر کولکان و درجی راشت بو تقمنیه که دشتک و مرمیه که و دسته و ده تقیابو مخابن و جیانا خو جدستا بو زاروکین هریمه براستی تعلق یک پر مزنه اج بو زاروکین هریمه چمکی هر تم زاروک گلکی لدر ونجی براستی جی اکول گندان دیجین هر تم لدر ونه و شوال سر عرض اکو کار جی دکن جبو وان تعلق یک مزنه و بی شکلی مخابن گلک زاروکان جیانا خوش دستانه دمش خو اف چیروک رمضان یلدز خان جیلان اون کل هات بیران مخابن او جی بی رنگ تدی سبی خز جیانا خوش دستابو چه قسی گرینگ او خبرتا کونا حکومت دای دست فکرن او ماین کویلور بین پاغش کرن او چین آسیا و بین وکرن گل و برحتی بگره ایدی زاروکین هرمه و جبر ماینان جبر تقمنیان نمره گرینگیا و خبره کوم 20 کاد خواند چه قسی گرینگ او نه راه سپر چوان جیانا رمضان یلماز لبل مقابن چو رحمه خوده